kao Nož. S kao Salvete. Bravo, Gorice, imamo sve? Nemamo, pa li nam čekao čaše i srkao sok. Sada imamo sve. Hoćeš zvati tatu? Tata! Moje uši. Dobro jutro, moja cure. Što to fino mi? Za svako keksi i čaša soka. Vrlo dobro, ali nažalost ne stigam. Želim na posao, ali... Joj, srce, ne stigam ja jesti s tobom, moram na posao. Opet, ali... Ali sam ti zato kupila novi crtani. Za Tropola, najnoviji crtani film. Mogli bismo ga onda zajedno gledati kad dođete s posla. Joj, srce, večeras imam fitness. Tata će ga gledati. Danas smo večer je teklo. Već sam se dogovorio s peštima. Nema veze, gledat ću sama. Joj, koliko je sati, moram na posao. Joj, ne, šefici je danas rođendan, moram mi nešto kupiti. Ajde, kupit ćeš i nešto. Samo pogledaj. Vidi ovaj sok. Je li i tebi fin, Dora? Ajde, reci tati od čega je. Od naranče. Hoćeš reći na ranče. To sam mi rekla. Dora, uskoro ćeš u školu. Kako ćeš kad ne znaš reći slovo R? Druga djeca sigurno već znaju reći R. Ajde reci naranča. 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 Riba ribi grize re. Grize. Ne znam reći slovo, ali pustite me na miru. Što sam krivo napravila? Rekla sam ti da je trebala ići logopedu. Ma nije to tako strašno. Naučit ću. Kako? Kada? Ako nije do sada? Ne brini se, naučit ću. Joj, koliko je sati, moramo posao. Idemo. Volimo te! Još jedan crtani. Opet su mi kupuju crtani. Kad mi već sve kupuju, zašto mi ne kupe i slovo? Pa da! Kupit ću ga ja sama i iznenadim. Ima svoju sudevinu. Zašto ne? Do kraja dana imat ću svoje slovo. Juhu! Tražim slovo kupac. Izvolite, molim, kakve cipele trebate? Ovdje imamo sve, ama baš sve. Imamo velike, imamo male i svima cijene su pale. Želite plave, crvene, žute? Imamo čak i paprene ljute. Ali po vama vidim, vas ne zanima moda. Vi ste nešto u čemu se ugodno hoda. Vi svom stopalu sigurno ne želite nanijeti štetu. Vi, draga moja, tražite kvalitetu. Ja zapravo moram tražiti cipele. Ja tražim... Predugo ste čekali. Predugo ste u lošim cipelama šetali. Stigla je baš za vas. Nisam to tražila. Kako stoji? Ta roza vas cijelu obli. Biće to 1050 kuna. Molim, ali ja nemam... Možete platiti danas ili sutra. Čekajte, ja nisam došla kupiti cipele. Nego što? Došla sam kupiti slovo L. Slovo L. Ne L, nego L. Luka. A, pa ti si curica, mala curica. Nisam, ja imam 7 godina. Joj, premala si dok je budeš, ovo nije trgovina za tebe. A sada li ti bi mogla kupiti slovo L? Hvala i doviđenja.
banju. Idemo daleko, daleko, daleko. Sve što možeš poželjeti, tamo ćeš i dobiti. Idemo daleko, daleko, daleko. Želim suknicu šalenu i uz nju torbicu malenu. Daleko, daleko, daleko. Želim puno čokolade, želim znati kako se zatiši lade. Daleko, daleko, daleko. Želim balniku novu i uz nju plišanu sobu. Želim da vječno tvoje dan i da mi je sada da lađe dan. Daleko, daleko, daleko. Sve što možeš poželjeti, tamo ćeš i dobiti. Kupi me, kupi me, sve tvoje, kupi me, kupi me. Kako pledinu miriše? Sve tvoje, kupi me, kupi me. Sve je moje, sve je moje. Sve tvoje, kupi me, kupi me. Vrti mi se u glavi. U kipa, imamo čokoladozu. Već svi zubi strunu. Što? Mislim da nisu. O, sva sreća. Nije bilo lijepo gledati onog Marka prošli tjedan. Zabava je gotova. Zabava? Razlaz. Treba mi vaša pomoć, nije mi dobro. Pa kad si pojela previše čokolade. Popimamo bolje pročuću. Čekajte, a moja želja? Bombon? Ova lijepa princeza? Nemojte me ostaviti, hej! Zaboravila sam što sam došla. Planažem slovo L, a ne iglačke i čokoladice. Čokoladice. Do kraja svog života više neću jesti čokoladice. Dobro ne baš do kraja svog života, ali jako, jako dugo neću jesti čokoladice. Javite se na blagajnu broj 4. Hvala. Oprostite, slažem. Svaka polica je obilježena. Samo pročitajte. Ali ja ne znam sva slova. Hvala. I dođite nam opet. Zašto me nitko ne sluša? Danas kupite kilogram rajčica i dobit ćete besplatno puno za bicikl. Kupite 5 litara prirodne izvorske vode i osvojite 20 naljepnica za vaš album. Ja samo želim slovo L. To je tvoj sektor? Ne, nego tvoj sektor. Slovo L? Ne L, nego L, kao luka. Aha, vjerojatno. To sam mi rekla. Imate li ga? Imamo, ali mada damo. Imaš li ti novaca? Imam. Izvolite vaše slovo. Čekajte, ne slažem u glas. Ne može dobiti. To mora naučiti. Dobar dan. Dobar dan. Nema nikoga. Ovdje sam, kako li vam mogu pomoći? Ja slažem nikako. Baš nikako. Meni nitko ne može pomoći. Doviđenja. Kiša pada.
Šablana. Slobodno možeš ovdje ostati dok se ne smiri, a dok čekaš možeš se poslužiti bilo koju knjigom. Ne znam. Tebi to se sigurno svidjeti. Priča o žirafu koja je poslije prošli ljubimac. Ili možda više priča o znaku koji nije prestao šticati. Ili možda čak više priča o vilama iz Kišne šume. Ili ti možda više voliš ove klasične, Crvenkapica, Mala sirena ili meni najdraža Petar Pan. Ali ništa od toga. Ne znam čitati, ali ne znam baš sve priče. A reci ti meni, što ti tu radiš? Bila sam u kupovini. A što si kupila? Ništa, nisam našla ono što sam tražila. A što si točno tražila? Slovo L, kao luka. Još uvijek ne znam neće slovo L, pa sam odlučila kupiti. Svugdje sam tražila, ali nema. To je teško slovo za naći. Da. Vjerojatno si ga tražila na krivim mjestima. No ne budi tuga, sada si na pravom mjestu. Molim, vi imate slovo L, ali kako ću? Nemam više novaca. Ne trebaju ti novci ovdje. Kako ću onda kupiti sve slovo? Ja ću ti ga pokloniti, no ne možeš ga odmah dobiti. Taman nam je to slovo rasprodano. Dobro, nema veze, samo da stigne prije početka škole. Prije početka škole hoće, ali ne znam kada točno. Dobro, ja ću dolaziti svaki dan ovdje dok ne dođem. Dogovoreno, ja sam Srećko i ovo je moj antikvarijat. Ja sam Dola. Kiše Šparo, što kažeš da pročitamo priču dok čekamo? I evo neka bude ova priča o pužu kod krenuo na put. Svaki put kada neko dijete kaže da vile ne postoje, jedna vila izgubi svoj krila i umre. A ti, Dora, vjeruješ li ti u vile? Da, Milan, čitaj dalje, čitaj dalje. Hlapić je vrlo dugo pisao jer nije bio osobito vješt u pisanju. Njegova slova bila su velika i grbava kao kruške. Kad je Hlapić svršio to pismo, prikopčao ga je na majstorovu pregaču, koja je visjela na zidu. Zatim sjedne i počne pisati drugo pismo. Draga gospođo, hvala na vašu dobroti. Ja sad idem u svijet i mislit ću na vas. I pomagati ću svakome kao što ste i vi meni. Vaš Hlapić. I otišao je. Je, ali slušaj dalje. Čitaj dalje, čitaj dalje. Možete li mi, molim vas, reći kojim putem da krenem odavde? To dobrim dijelom ovisi o tome kamo želiš stići, reče mačka. Nije me briga kamo, reče Alisa. Onda nije bitno kojim putem ideš, reče mačka. Samo da negdje stignem, doda Alisa. O, sigurno ćeš stići, reče mačka. Samo ako dugo hodaš. Bravo, Dora, bravo! Mislim da mi je Alisa najdraža. I Petar Pan, i čunova da zgode šekata Hlapića. Joj, sve su mi najdraže. Moramo razgovarati s njom. Ma nije to tako strašno. Kako nije? Cijelo ljeto nas laže. Govori nam da ide kod Mihajle, a jučer sam srela njenog tatu koji mi je rekao da ona već 2 tjedna kod bake na selu. Gdje ona ide svaki dan u 5 popodne? Sada ćemo je pratiti i vidjeti što radi svaki dan u 5. Za njom. Evo. Dora! Pustite naš djede. Dobar dan. Molim, ne razumijem o čemu se ovdje radi. Radi se o tome da nam je Dora cijelo vrijeme lagala zbog vas. Zbog mene, ne razumijem o čemu se ovdje radi. Radi se o tome da nam je cijelo vrijeme govorila da ide kod prijateljice, a zapravo je tu s vama. Nemoguće. Dora, nisi im rekla. Nisam. Lagala si mi. Što ste radili na to? Čitali smo knjige. Odnosno, ja sam i čitala s
mnom i ona krenula čitati priču. Vjerujte mi, vaše dijete je jako darovito. Darovito. Da. Pa znam, ne morate vi to meni govoriti. Ne želim ispasti bezobrazan, no samo želim reći da je vašem djetetu trebalo samo malo vremena od knjige da nauči reći slovo R. Već mjesec dana ga izgleda savršeno. Već mjesec dana govori slovo R. Najmanje. Ali kod kuće nije govorila slovo R. Ali u antikvarijatu jest. Vi ste čitali sve one priče. To mi nikad nismo pročitali. Ili dok je bila još jako mala. Mislili smo da trebamo kupiti puno stvari da se bude sretna, ali ona je samo htjela da se druži. Mama, tata, ovo je za vas. To si ti napisala. Hoćeš ti onda pročitati? Molimo te. Bila je jednom jedna velika curica koja je zapravo baš bila mala. Jako je voljela svoju mamu i svoj tata, ali jednom je puno lagala i sad ju je žela. I nama je to. Volimo te jako, Dora. Evo, obećajem da sad ću se rano obuditi da zajedno dočekujemo. I gledamo crtu. I pričamo priče. I pričamo priče. Jel to znači da neće biti u kazni? Ne, i dalje ćeš biti u kazni jer si lagala. Ako ti brzo ponovi da ribari grizere 10 puta za red, ili mi se može bar malo smanjiti kazna? Može, kreni. Ribari mi grize, ribari mi grize, ribari mi grize, ribari mi grizere, ribari mi grizere. Kad smo već svi ovdje na okupu, mogli bismo pročitati jednu priču. Evo neka bude ova. Velike priče o mamoslovima. I točno znamo s kojim slovom krenuti. Slovo R. A, B, C, Č, Č, D, Đ, Đ, E, F, G, H, I, K, L, M, N, N, O, P, R, S, Š, T, U,